Mu kinyejana cya 19 mu mujyi wa Londres hatangiye inkuru zibagirana mu mupira w'amaguru. Ni inkuru y'ikipe y'ubukombe Arsenal Football Club, uyite The Gunners cyangwa se abarashi mu kinyarwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe aho iyi kipe yatangiriye, uburyo yashinzwe n'uko yagiye ikura kugeza ibaye imwe mu makipe akomeye ku isi ndetse anafite abafana benshi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani na gatandatu itsinda ry'abakozi bo mu ruganda rwa gisirikare rwari ruherereye mu gace kitwa Woolwich. Urwo ruganda rwitwaga Royal Arsenal rwakoraga imbunda n'ibikoresho by'intambara. Mu gihe cy'akaruhuko abakozi barwo bifuje gutangiza ikipe yabo y'umupira w'amaguru bayita Dia Square. Ku itariki ya mbere Ukuboza mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatandatu, Dia Square yakinnye umukino wayo wa mbere itsinda Eastern Wanderers ibitego 6-0. Nyuma y'uyu mukino bahise bahindura izina bita ikipe yabo Royal Arsenal. Royal Arsenal yagiye ikomeza igenda irushaho gukura vuba vuba ku buryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na rimwe yabaye ikipe ya mbere y'umwuga mu gace kayo. Ibi byarakaje andi makipe menshi bituma bahindura izina bita ikipe yabo Woolwich Arsenal kugira ngo bihuze naho bakiniraga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatatu Woolwich Arsenal yinjiye ku mugaragaro mu marushanwa ya Football League, iba ikipe ya mbere yo mu majyepfo ya England ibigezeho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatatu, nyuma y'imyaka myinshi ikipe ihanganye no kubona abafana benshi, yarimiwe iva Woolwich ijya mu gace kitwa Highbury mu burasirazuba bwa Londres. Hano niho Arsenal yakomeje gukomera no gukura cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda, nyuma y'intambara ya mbere y'isi, Arsenal yazamuye mu cyiciro cya mbere ku buryo budasanzwe, bituma itangira urugendo rwo kuba ikipe ikomeye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatanu, Arsenal yasinyishije umutoza wa mbere w'icyamamare witwaga Herbert Chapman. Umutoza wari icyamamare icyo gihe yazanye uburyo bushya bwo kugikina, agarura icyizere mu ikipe, anashyiraho umwambaro w'umweru n'umutuku tumenyereye ubu ngubu kuri iyi kipe. Herbert Chapman yayesheje igikombe cya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu, ahita yihindura ikipe y'igitinyiro. Icyo gihe Arsenal yegukanye ibikombe 4 mu myaka 6 gusa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu bazanye undi mutoza w'umufaransa witwaga Arsene Wenger. Yinjira muri ikipe benshi batamuzi cyane kuko atarazwi cyane mu Bwongereza, ariko yaje guhindura amateka y'ikipe ayigira imwe mu makipe akomeye mu Bwongereza. Arsene Wenger yazanye abakinnyi barimo Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Dennis Bergkamp bakina umupira w'ubuhanga n'umuvuduko udasanzwe. Muri 2004 Arsenal yanditse amateka itwara shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe, iba ikipe ya mbere bikoze mu Bwongereza, dore ko no kugeza n'ubu nta yindi kipe irabikora mu Bwongereza, niyo yonyine ifite akagahigo ko gutwara igikombe idatsinzwe. Muri 2006 Arsenal yavuye Highbury yimukira Emirates Stadium, imwe muri stade za mbere nziza zigezweho ku isi. Nubwo Wenger yaje gusezera muri ikipe yakomeje gushaka gusubira ku rwego nk'ubwo yahozeho mbere. Uyu munsi ifitwe nk'umwe mu bakinnyi bayikiniye akaba n'umutoza wayo ubu ngubu ariwe Mikel Arteta, uyoboye igisekuru gishya cy'abakinnyi bato bafite impano nka Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Declan Rice n'abandi bagiye batandukanye, kureba ko basubiza ikipe ku gasongero nk'ako yahozeho mu myaka yagiye itambuka. Kugeza ubu ikipe ya Arsenal ifite ibikombe 13 bya Premier League, ikagira ibikombe 14 bya FA Cup ndetse n'ibindi 2 bya League Cup. Arsenal ni ubuzima, ni inzozi zatangiye ku bakozi bo mu ruganda none zabaye ubukombe. Ni ikipe ibamo amateka, imbaraga, umuco n'icyizere cy'ejo hazaza. Nkuko babivuga ngo once a Ghana always a Ghana. Ushimiye wadukurikiranye, iyi ngiyi ni The Shema TV.